Blay pi baro asya katup khubor jungi ke dalam bosku media network. Kimat bakong san mentah kesini kilang. No sunyang arlak UMLA kenang po konstituensi syaka school St. Alfred's Secondary School. Kibabun kijau umat ikajeng pembet put ke phase 1 bat lada hakajuk kerukam pembet put ke phase 2 kibabun kipat pak kijau umat senam on ubat Thomas Pasar. Berngam kenyal terhadap Integrated Territorial Organisation dan kam kadat ke opus ke Jio Company Hijawai namar bambiang ke Jio Network bat ini kemat meriungut kemengerak kai boxing kerupai Boxing Association Syah Meghalaya Games Asia Aqua. Bat mentangin pasyi khubor bakam benyang. UMLA kelompok konstituensi ubah Mirror Bonds Aim haka apu praterit uyayong arjar Aqua ulalit ban ID ke work order na kebentaban beteng bat ban penyar syusyu ya ke ying school jong school St. Alfred's Secondary School Malngar Ridhoy District ya ke bal penmang dengba na ka SRWP scheme haka dor ke ba arlak tingkang. Pada hakatai kejuk kesni ulap biru yu mau nongrim na kebentaban sedang teno ya ke ke ying school. Nakaliang UMLA hakatai kejuk kesni ula IT ru ya ke work order syaka dor bashnong sari kushi na kebentaban senapan he ke ying dor bashnong bat kunjuk rula no sinyang ru syaka balang shnong da kesong pisa ke Shillong tingka kenang bakabalang kan nak ban pentelun ya ki kam jongka. Khubor ke first phase second phase ngenang beteng benyo rapi. Kanir badi nang taban extension ni ke community hall hang ni po seri kusi kajin penmang lembaga SRWP scheme RFR arlak tengka bat subahaban priang itu. Bani rapi hukum ka balang ngampen jundon kampung si hajin bani kedon silak tengka. Da kajing smokia halor kajing snil pelat ki school sarkar ki badam hamau sindram block bat ru ha South West Khasi Hills na kaliang ka Khasi Students Union South West Khasi Hills ha kasni pale kalalit bani kendo yo menteri ketanak kapuli puthi uba la kemen rumbui ban kentu bo unpai kmat lem syaki jaka puli ki badam ha ketika than Habakrench kila pathai khubor uba Evans Roy Nongrem Education Secretary KSU South West Khasi Hills ula kentu ya ke sarkar ban le ke badam kam badla ongru ban nakaliang menteri ula kula ban shimkia mador halor ketika jing bagi school sarkar ki ya kendu. Ba nakaliang ka sarkar ka jing pe jungi kamdon ki kata ka jing le inspect ya kitu ki school khantam tong dong kendon awei kalong le se ba gila ban khin ba ki ya ba ki nong kendong kinang long kun babi ta dau ki long ki i din nok ki ya dai ng kita nakaliang jungi ni su kentu wa budai ban ha nakaliang kinu ki tanat officer na ban pe ya ki school amdai bang tang katu ka sulit ne katu kanong sulit rai ya baro ki school ki badon hakling kita maperwat masenram bat dan nikol brok batin let expect nang ba hintipi nang jong kitma Kinong yalang jangka hinyau terhadap Border Dispute Redressal Forum kum uba Chandami Sungo ubalang chairman uba Thomas Pasar kum spokesperson bat kong Purity Power kum secretary kilami syakmat ban penpau ke jingbom hun jangki halor ke jinga soy sos pula pembet put apadeng ke Meghalaya bat asa Habagran cikilak pathai Khubor Na Shillong Press Club chairman ke hinyau terhadap Border Dispute Redressal Forum uba Thomas Pasar ula penpau ke jing smosi ke bakrau halor ke ni ke jing pembet put ha ke babon ni ke jaka khasi ki lalit syasam badla ongru bah ke ni ke phase 1 ke jing pembet put ke penjau umat ye kibril bat lada ha ke juk ke rukam ban pembet kalong ha ke phase 2 ki babon kibril ki basyang ha ki than border kinjau de ki umat senang lada ka sarkar ka pembet ye kini ke phase 2 ka juk ko lenti kuma pembet ye ke phase 1 antarai ka phase 1 ngi ye ki pai ba bagi yam bagi jawab umat. Hari ni first two rakyat nanti ke sarkar kajelah kajungi kan YI ya kasnam pada pekerja. Jika dia jadi klik jom sarkar kajungi. Mentah first two ngadu uturai jaka. Lembar ikut peta ikut khandau. Uri bandan mentah kerja komiti kisah halang warok dan betah komiti sodar senong ki wahai senong kiri bandan betah PhD bertentang undang bikmat tu kata UMLA ni MC udah bertentang berkalan aing suki kendiat angban biang bersbiak namar kini kini tu linga ikendiat ka namar collection ka ajan TSC ka sarkar banjo kata ka banjo board ni hawajar purai ka persiang ban but
banyak nyampe dah kabar. Dah kata-kata kawan rak ni susi, kita jauh mat adukan ini. Kahinyo terhadap Integrated Territorial Organization Jan Terils mentakasni ke aku terhadap Uyayong Arjar Arpoa haga jingelam uma lawyersen wa president rengkat organizing secretary uba Yomiki Pasa kelalit tur sya ke Geo office ke Beren Hajawai bandawa ban penbet no ik jingthut ke Geo network habaro karilum janja hapok ke laisni lem kumta kesengkan khang no shisendon ya kete ke office mereka. Hakati kesni kinongelam kaseng kilabuk dorka sekhamat unong penyat ke Geo berutei unong penyat ula kular banle e kebetulan kam. Apa lesni tok pembiang sendon gi ke network apa yang ke distrik yang ni lada kamta umbiang yang kesen dia kelam video cia motor khang sendon ni office ia mentoi em ke Geo office ini wa kipai pak yang ni wan miok ke jikri the one ki the set of ki yang ke business yang ki apa ke distrik yang ni kau apa yang ni kalau nang mi kisni ki recharge bill ki voucher jom gani ke Geo company nubui bena chui bena yo dang kudo dang sakit kamu kamta bok ke jing han nalor wa gini ki recharge bill long ki wasat ki tamu gane bok myo kau kamta nei kisni to de iklam du che yu ni manager ong nei kisni to kisni ukhado di bhala arsen lesen de ban bok jing tho ani office yo bem chim kia gi kene de galiang yo ong ni de kula to chim kia tangwa na galiang yo sen hadin lesni no ni la dam ye ki pembiang ni gane bok oro ke distrik yang ni ukhang sendon ni ya gini office yang ki Kariboy Boxing Association hapok kejingelam uba Sumarlang Swear como president ha kejingedon ringkat kenok ai jinghikai ke kong Mersha Doling kumshi benta ban penkre kejinglet ban yeshim benta she Meghalaya Games ke ban Shillong Shen hanong ba Shillong ke ban sedang ha ke arterik jemang arjar apoa Menta kesini ke aku praterik yayong ha bakrench kelak patai Khubor Na Ka Jylla uba Sumarlang Swear ulaong ba Kariboy Boxing Association kelalong ke bepenkre da ke benta ban net ban yeshim benta she ke Meghalaya Games bat banwan rak burom ye ke district kinong ye lekai ki bela syajit ban net ban yeshim benta she ke te kelumpung ki dan hendriungut ki bekentup yu samla Wilson L Nonglat u Kapil Burman u Biangbok Umba u Benjamin Nongrum u Precious Makri bat kesamla Rikinti Marwen Gila pengkre na benta balik ke Meghalaya game. Gila yo kumba nremut ki players bat armut ki official ki banding khamat sha Meghalaya game ka bandong na do artarik adu neutrik. Ha ka jingala munti jong ko jimi bermoni Mersha Doling bat yarap Rangers jimi bat Dennis gila yo ban pengkre bat nini scam ba jingle jumki ke lora burom ni ka district bat yang state hi juni berokoi haki sem di banwan bat kumju ru ai kumle ka pang ya ka office jong ka sport department bat kumju ka dia so jong Kariboy district ki bala ai ni ka jaka ki la pengkre por bobyang nilayo ban practice ni kena ha ni ka jaka bobyang ya ai kumle ka pang ya ka department bakala ai ni ka jaka mangila bat pengkre kena bat kumju ka ni ka jing wan ka jingli simenta jongki kan lo ka jing kartu ba ka jing plela ki we pat ni kena bakin wan chakmat ha ka boxing ha ki system ki banwan Bat daki tu ki Khubor ngilapoi syakabukut tak haduk bendesem biang kuble shibung.